Foin hi mei ni kwa sang ni le som ni pan ni tho tan ni ani a tukin zinga vaireng te o chanchin buina tol chung chanchin atalan te karon chiat chuk le don ani mau tuili zawa Assam police ten omhun khorthar karma sign din ni khan mau tuili zawa Mizoram police duty post epa Assam police duty post chu Mizoram lama ronson phei tumna om chungchanga Mizoram police le Assam police ten in biak na an nei kan thu don na tarlan danin karma sajir topni khan Assam police duty na mun pui sikul chu Assam sarkarin zirna atan to don awangin anlo azui arem to don lawa chumi awang chuan sikul le Mizoram police duty post in kara pithang sei huana ronin son chho antuma hemi chungchanga hian karma sajir topni khan violent SDO civil pu neng thian la le SDPO pu lalung hne male sipeithen khatte amuna anjukal bok ani thudon na chuan Assam police lam hi pithang sei phaya hian pumin January thla vel khana rukin santeri post anlo sual towa santeri post an nei hun lai vel hian Mizoram lam chuan engma an hrelo thung pithang sei hian aphaya hian namdang ada a amida te hian engma an hriat tir lo ni in kan thudon na chuan a sei bok anuwa Assam police te sikula tanga chhuatiran ni hian pithang sei huana santeri post a chuan kempuitling nei tumin man la a hei hi Mizoram lam chuan hria in sirtopni khan thilom dan anen fia zuita ani he huna hian pithang sei huana kempuitling siam chu Mizoram lam chuan an rem ti lo awangin Assam lam po hian an tilui lo zui ani zirtopni zan khan Kolasip SP le Kachar SP ten phone manga in biak na nein Kachar SP chuan pithang sei huana kem sak arem lo chuan marlama Assam nei lama tlangbok pokhata sakmei chu apoiti lo thu Kolasip SP hi ashril ani SP pani te tu chuak ang hian inrin ni chawma lam khan amuna Mizoram police le Assam police te hian in biak na an nei zuya he huna hian Mizoram lamatangin SDO civil pu neng thian lala SDPO pu lalung nema police OC pu HL choi moyale khotlang hroi tu thren khatte sipeite an kala Assam lamatang hian additional SP circle officer le sipeithen khatte ron kal ve bok ani in biak na hian pithang sei huana Assam santri post pan na kong chu JCB manga le zawan du thu Assam police lam hian an soya hei hi wareng te SDO civil le SDPO te chuan an rem ti saklo awangin an lai don lo ti an soya Kachar SP soi angin pithang sei huan pia muala Assam police lam 10 omhunan khordon ani heti lai hian pithang sei huana santeri duty post ero Assam lam te hian an lo zuyang Assam police lam 10 omhun khoran tumna tlang hi alai taka thanin Assam lam nei hi Pesnagar lamin anen kola kuwa le thlai dang te po an phun towa amol tlang lai tak Mizoram lampang hi Mizo te huan loram ni in vaireng tia ommek puyanga le pi jubilee teram nia hriat ania mase heng an huan te hi anen kollutuk lo ni in alang thungani nimin tlai khan sikul le bulvela hian Assam police engmoza an ronkal ni in kan thudon na chuan a soya chanchin kan bo sailai thleng khan engwanga ronkal nge ti hriat ani lawa heti lai hian sikula an bungruate singsatur po anni thei an rin thu police lam te chuan an soithung sikul pu ming cheta wangin FIR thelut ni som pani thali sang ni som ni pani khan wanal hruaya changte son of lalrona thenjol filvenga inti chuan hruaya changte 52@gmail.com email address mangin government PS7 IOC veng vaireng te chuan diklo taka no pong admission ti tumte hnena admission fee anla anga tar langin Directorate of School Education Aizol Mizoram mail alo thona hemi chungchanga hian government primary school 702 te chuan admission fee la anga pu na chu thodik lo ani ti soin wanal hruaya changte hena hian ni sompanga chunga ngaidam dil turin an hriat tira masedi sompanga ral nuwa po ngaidam hi aladil tak lo awangin sikul thunei thu te chuan inrin ni khan vaireng te police station a FIR an theluta hemi chungchanga hian police te chuan ma an lak mek thu an soibok kota thon wareng tele bhiko thira tanga eco van veve rutu nia hriat Ahmed Laskar Rongpur Silchar chu athil ti sola ain puan angin police ten kota an thon towa heti lai hian athurol pui nia asoi chu
kar masa kar top lam khan mantumin Mizoram Police te Silchara anzukala Silchar Police Station lamin an lo pui that dulo awangin Amet Laskara Thurwal puipa man an tumchung changa an beidong ti wareng te Police Station atangin thukan dong bungrua leidon wareng te join VLTF 10 4C an kalpuilaya tranpuina sumfai engemoza andon atanga poisa man bangla om chengloi khat chuang an la kol meka heng poisa la bangte hi wareng te CHC ya man tur khol semi auto analyzer leinan man ni se anti angin he call hi order mek ani bok wareng te 1 VC sitting thu chuak karmasa khan wareng te 1 VC te chuan sitting an neya he huna hian wareng te 1 na VMC bil sang sang siam that ani hei ba ka hian voin hian wareng te 1 VC ya natlang an kowa natlang phatna hi chengza ni in runna hi chengza somnga ani ang antibok natlanga hian veng chung ti fai na an thok don ani in nga khom na mun tu ta chu veng lai tan society kota hol veng tan hol veng penga veng hun tan field number 1 kowa tlang dum tan airfield la PHE ten ke bula din thar veng tan pujam chung ate in kota kong thar 1 tan post office kota le kong thar 2 tan police te gate lui kota te ani ang natlanga thok chuak mai chia in tual phia mun phia emo chemkom emo bolhlo peina man ro emo pakhatal ken tur ania mipa in chempui emo bong tu thlo emo swadur emo pakhatal ken tur ani antibok wareng tu 1 VC ten hetiang hian bial antidang lama kongthar 1 pupian chama dora tanga police check gate lui korthleng bial tu larin moya sailo kongthar 2 pi mangai bi ki ina tanga veng thar thleng bial tu puram sang liana veng lai pilal than tluangi ina tanga pu bilal biak moya in thleng bial tu pu si wanal fela hol veng pu sang kunga in atanga pularam moya in thleng bial tu pizar liani veng hun pulal avalet ina tanga pu pol thangji ka in thleng bial tu pulal mon puya kolni tlangdom PWDSDO quarter atanga marlam jongle pulal chan himale pujam chungate in kar lui koratanga pu nei kunga din tharveng in thleng bial tu nula lalsang luri Golgotha tlodon voin hian CIJWC Kul medical team te chuan Golgotha camping center chu an tlodona he huna hian medical camp an nei don ani Golgotha camping center chuan he mi hun chung hian chungte in kan le phone mante an kharvek don ti an soibok police station report nimin khan wareng te police station na FIR thelu omlova heri lai hian tangkol lai pakhat an nei thungani enrin ni khan sekul in puming chet awangin FIR pakhat thelu ani bok voin tuisem dan tur kudam veng exchange mual zalen veng hlun tlang nuam atu langa ti danglam thei ani tur thu thoktu tenan soi voin khochin aku weather forecast in Thailand danin voin hian alum lai berin degree celsius samthum pakhat ani anga avo lai berin degree celsius samhi le pali ani ang chunlama hian alumin ru asur mai theini in antar langa zanlama hian chhum le borok lumom don ni in an soibok ni chohun hi jingdali le minisomli pathum ania ni tlak hun hi tlaidar nga le minisomli pakua ani